Haleluya! Abantu baza amagara yabo, abahungu batatu baravuga ngo ntituzosenga ikigirwamana. Umwami yarababwiye ngo ese mwibeshe igihe ingungana amafirimbi yavuze ntimwabimenye. Abana basigaye bari ubungubu ngo ariko ararira nk'umukobwa yamwanze, akazira gashavura ngo ntarya. Mubaza akazafureka nka kurya kurukwirwa rubisi rutumye bashize mu ziko ngo zariwe ngo ese niki ngo umukobwa yaramwanze. Yari mushiki wawe mwariganye. Niba uri manyanga Yesu azatinya iterambere ngo tugeze kure. Urubaka inzu uyibwira ngo abantu reke nuzuze ngo bampaye promotion kuba directeur de cabine. Mu izina rya Yesu Kristo ndagukeneye n'aya masaha. None uraryamye saa 2 saa 3 saa 4 saa 12 ngo bitatu bya saa 12 ngo nibyo biza biryoha byanditse. N'abantu bemeye guhara amagara yabo bakazira Imana, abo bantu bazambikwa ikamba ry'ubugingo kuko barabiharaniye. Hasome papa icya gatatu ntironze ko ni gute tugomba gukunda Imana. Bibiri dusaba gukunda Imana gute? Kugira ngo tuzohabwe irikamba nuko tugaragaza gukunda Imana uburyo ijambo ry'Imana ridusaba. Ni gute ridusaba? Soma ngo nduteka timwiganye aho muyaga murarusenye muzamusoma Bibiliya. Yaravuze ngo icyo mbaye numva cyagi ngo kiri mu mutima cyagi kubita cyane. Haleluya haleluya. Ngo nugupfa ngo gupfa nibyo bimbereye. Nshimiye uko mudukunda natwe niko tubakunda. Imana ibaheze umugisha. Nakiriye nanjye mwebwe mwese abaje n'abashumba numvise bavuze nanjye turaziranye n'inshuti. Nanjye ndabakiriye murakaza. Imana ibaheze umugisha. Ndabashimira kandi kubwo kubahiriza umwanya mwambwiye. Umutima wanje wanezerewe kabisa. Iyo umuntu yambwiye ngo ndakora iki gihe akacubahiriza nzanezerwa pe. Ndabashimiye bivuye ku mutima. Muri abantu beza kandi mwagize neza. Abatazabumva umwanya uko ndi bomenye icyo mvuze, abantu bose bica gahunda uko ntibayimenye icyo mvuze. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22 n'umurongo wa 12 ndasoma, ariko ibiri buze gukurikira hariho inshuti yanjye umukozi w'Imana akunda kudufasha, maze ducungura umwanya tuze gusigira abandi nabo bavuge, dore ko ijambo ry'Imana ritazarirangira. 22 byahishuriwe Yohana n'umurongo wa 12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tumaze kuramya, tumaze kuririmba. Mvuze ngo tumaze kuramya no kuririmba, ndibaza ko nta muntu utakoze ico gikorwa. Ni gikorwa rusange tuzaduhuriraho. Abantu barashobora kudasenga bose, ariko turashobora kuririmba twese. Turashobora kutabwiriza twese, ariko twese turashobora kuramya no guhimbaza Imana. Kandi abari ugutegura imitima yacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana. Bamaze kumbwira ko nzaza kuvuga ubutumwa, nasomye amagambo menshi, nagumye mbaza Imana icyo dushobora kuvugana. Haza kuza iri jambo, kandi ndibaza ko ari ryo jambo ryiza abantu bashobora kumva. Ijambo rivuga ngo nyuma yo gukora tuzahembwa.
guhembwa ni ikintu kiryoshe, guhembwa ni ikintu kize kinezeza. Imana izaduhemba nyuma yo kwikorera, apana nyuma yo kwikorera, apana nyuma yo gukorera abantu, apana nyuma yo gukorera imiryango, nyuma yo gukorera ubwoko, nyuma yo gukorera Imana. No gukorera igihugu. Hari ibintu kenshi tse twitiranya iby'Imana tukabyitiranya n'ibyacu. Yesu niwe wari umuntu utahora agatinya kuvuga ikintu mu izina. Yesu ntiyigeze avuga ngo ace hirya ngo naza kubwira abantu ngo ababwire azabwira uko. Uziko dusigaye tuvuga ngo n'abagoronome ko barakorera Imana, baba bapima imirima. ngo n'abakora muri banki, muri beka na BCB na kurigisha ngo ko barakorera Imana. Barababeshe rwose, barababeshe. Ndabizi ko muranyagara, barababeshe mbisubiyemo. Ngo turabo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu nta beki bamwe. Kandeke gutinda. Mbabazi, Yesu ntiyasanze Petero hayikorera ari umurobyi, sibyo? Niba yari ko akorera Imana kubera iki yamubwiye ngo nasiga ku kazi? Matayo ntiyamusanze kuri douane, ntiyari umukoresha w'ikoro, ntiyari ko akorera igihugu, kubera iki yamubwiye ngo naza mukurikire ngo aze ngo amuha kandi kazi? Kubera iki? Hari imirimo tugomba gukora idutunga, idufasha muri ubu buzima kumererwa neza, gutera imbere, tugasa neza, tukubaka amazu, tukagura amamodoka, tukambara neza. Ni byiza. Hakundi ukazuyitiranya no gukorera Imana. Hariho imirimo y'Imana irahari, nimba utayizi uzoje kubaza abashumba. Magutitirira aho atariho ngo muri kurakorera Imana. Dore ndaje vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Imana ndizibesha na gato, Imana ntawe izarenganya. Aya nyakomwira abakristo bushize, Mbabazi umuntu aririmbye cyangwa akavuga ubutumwa akamara imyaka 10 aha yavuga ubutumwa, nyuma yabwo akava mu ivuga butumwa karihagarika, akamara imyaka 30 atavuga ubutumwa. Ubwo apfuye wavuga ngo yahoraga akora iki? Bibiliya iravuga ngo hahirwa gusoza kuruta gutangira. Hari ibintu turimo kwitirira abantu, umuntu akaba mu
umurimo akagera igihe abivamo agakora protocol, yamara gukora protocol bwaca ngo ararushe ngo karanumva yamara akavamo. Umunsi yitabye bagatangira ngo ari protocol ryari protocol yarananiwe yarabivuyemo. Munsi ndiko numva nda haleluya ukundi bipanze ndabanza mbareke. Uri mukuva mu mirimo none urategereje ngo uzahembwa, bamara abashumba bakikorera ikinyoma muzabibazwa imbere y'Imana. Mbabwire mwabashumba muzabibazwa imbere y'Imana. Ubuhamya muri mu gutanga bw'ibinyoma bwo kubesha muzabibazwa. Wewe gaho aboga nabo mpamvuga bakagaze we bazavuga iki? Kwagaze wicara ku ntebe ya mbere abari Imana izo guhembe, ngiye kuvuga iby'Imana izaduhemba iguhembere kubera ko wagaze wicara ku ntebe ya mbere, ko wagaze uzakari kwicara ku ntebe ya mbere kubera ko wari smart wagaze uhinduranya imyenda ushika uhemba. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ntabyo kubahata ngo muvuge ame n'ubusanzwe ntuzawikiriza kankwihorere. Hariho abantu baza bagira nabi bakagira nabi no mu rusengero. Urebe nta kindi hayakora kiwo mubwira ngo ame akakwihorera, wavuga ngo muzamura amaboko akakwihorera, ukuza wigirirana uza wihemukira kuko amaboko gasi transport buhaye umuntu. Mwanditse yaranditse ngo Dawidi niko yavuze ngo bindimwe byose ngo bigire gute bihimbaza Imana. Ibirimo byose bikwiriye kumenya ko guhimbaza ko abaye, byose bikamenya ko ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa bikitego. Sema haleluya. Ibintu byose byo muri wewe byose bigomba kuba byiteguye igihe icyo ari cyo cyose. Niba ari ugutangira Imana bibe byiteguye, niba ari ijambo ry'Imana bibe biteguye, niba ari ukuramya no guhimba tukazurangara usubwira ingingo ngo mwireke kurangara. Nabwiye abantu muri burakenda babwira ngo Yesu araje. Abantu niba bashaka ko tubivuga ngo nukubuza abantu iterambere. Yesu azaza iterambere rikakaje riyayiryiruka. Yesu azarishamo. Nitubiceceka Yesu azaza, nitutabivuga Yesu azaza. Niba mushaka ngo tubabwire ibyo mushaka ngo nitubigishe ibyo kwiteza imbere, mwiteze imbere nyine. Ninde ubabujije mwiteze imbere? Yesu azaza. Ngo turi mu kubigisha njyewe sinjejwe kwigisha abantu ibintu byo kwiteza imbere mu bisa mu buzima. Sinabihamagariwe, nahamagariwe iby'umwuka. Mfite abandi bazaba bavuga ibyo gushaka ifaranga, mushaka ifaranga mushakire no mu kuzimu barahari, nje sindimo. Kandi subuswa narize mfite ubwenge, ariko mfite umunsi Imana impamagara hari icyo yansingirije irambira ngo akira abari cyo zabwira abantu. Mfite ubutumwa bwo kubwira abantu ngo iwacu ni mu ijuru, hano mu isi tuwatuye tuzohava. Urebere ku bihumbi n'ibihumbi byatashe ntubaruta wewe. Urinde uri giki ukomeye gusumbana abasore beza b'imigenda n'abagabo beza n'ababyeyi beza n'abakobwa beza baratashe. Wibaza ngo tuzava hano ku isi ninde wagushutse ngo ni umwimbanzo ngo aze gushakisha ngo ntazaryama. Unaniwe kuryama no gusenga ngo uri umwimbanzo kurashaka ifaranga numara zishake uzazisiga. Kandi umwanditsi yaravuze ngo birababaje ngo kwirwa ku bintu ngo amara bigasigara birya ngo utaza bazabirya.
Imana izoduhemba. Sema haleluya. Izoduhemba, izahemba abayikoreye abarara ku ijoro, abadasinzira babayishakisha, izabahemba. Nawe uzurara udasinzira ushaka ibigutunga, ufite nawe uzaguhemba. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko muzamuye amaboko ari cyo byobatwara. Amen. Haleluya. Ntusenga nibakureke. Nibakureke ntiyagira umuntu ugukora, wiryamira usinzire. Mwabakobwa murebe hano, mureke kuvugana. Mureke mutazozana ibibazo muri iyi si. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena amen. Haleluya, amina. Bwana Yesu asifiwe. Abana Yesu yagaza avuga, bamwe bakarakara, bamwe bakamurakarira gutya. Uzi umunsi abwira abafarisayo ngo barasa n'imva. Yesu kurangira ngo tugira wa mutima ari muri Kristo Yesu, haba n'igice ntacyo tugira, kandi igice tutagira n'ubwoba tugira. Nico mvugi, n'ubwoba tugira, ubwoba cyane cyane abashumba twarahwereye. Wobwira umuntu ngo arasa n'imva. Social media zo bonandikaho, bakandika, bagasura bakandika, bakagoronzora bakazamura, bagasura kabango niba yarize, kandi uko nguko nditwiganye ngo nimba afite ubwenge. Hari wavuga ibingibi ari igipfu, kandi wavuga ngo nta bwenge mfite, ntarahagarara imbere y'abantu na batatu ngo avuge. Batatu ngo none ngo nta bwenge mfite, ngo ngibyo yabivuze gute? Ninje wabyanditse. Yesu yabwiye abafarisayo kubera amanyanga ibintu bavugaga batabikora, arabwira ngo murasa n'imva, ngo imva inyuma ni nziza, ntimuzamubona amakaro, ngo ariko imbere ari amagufwa. Wabibwira nduye umunsi wa none, nidushake tubireke. Hanyuma nitubireka se iryo jambo rizavaho? Ngo agasuzuguro, ngo yamya dutuka. Yaravuge ngo babwire ngo irya mbwebwe Herode. Imbwebwe Herode ga yari umwami, niwe wishe abana araba. Herode yari umwami uteye ubwoba, yamabwira ngo mugende mubwire ngo irya mbwebwe Herode. Sema haleluya. Ngo data ariko arakora, ngo n'uyu munsi ariko arakora. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hariho abagabo batigeze batinya. Mbwebwe tira bekita la begenia free blura mekia nale de nas en free le de lâche tulurage metraible. Haleluya. Yesu niyagira gugoba mu ndaye, yabyaye niwe watubyaye, ariko Yesu niwe watubyaye. Ariko kweli dusigaye dutinya n'abana b'abakobwa, tugatinya ubwana bw'ubuhungu bwiyogoshesheje bugapanga gutya, tukabatinya. Turabagabo twebwe. Haleluya. Imana izoduhemba, nibashake baduseke, badutuke, badusuzugure. Sema haleluya. Gitondo kimwe Imana izaduhemba. Amen. Haleluya. Tuzahembwa tugira ngo turi inkorera busa. Aya nukuri mbana rabivuyemo. Jewe yonza kumenya ko nta bihembo biri mu ijuru, jewe nta juru nari kujamo, kaje ndazahembwa n'umuruhongira
n'amajoro nzandara n'uruzi n'inzuzi nasengeyemo n'amajoro nagenze n'imvura yanyagiye navuga ngo n'ubu nzandara mu nzu y'Imana kayigiramo ibyumweru bitatu nirariramo ubusa nzahembwa nuko nzi ko nzahembwa. Tuzahembwa timucika intege tuzahembwa. Sema amen. Aho batwita ngo turimbura mu maro ngo satuza hano gusa ngo ngono itonde tabiza bimenyiki abanyamwuka iyo tugiye mu rwego rw'umwuka. Haleluya. Abisi abanyamubiri ndibaza bamenye ibyo twaye tuvuga ntibaza babimenya babyumva. Bibiri kaba ngo batwita bakena ngo ariko dutungishe benshi murinde umunsi tuzova hano mu isi nuko twese tuba twagiye gamwe ndagira muri tayari niki kize kimbabaza nyina Imana izondeka mbanze ndunguruke tugeze nko mu kirere tumijisho ndeba akajagari kari kwisi mudaheranwa amaze kugenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana izoduhemba dore ndaje vuba. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu biri hafi. Imana kuyotobora uruzi hano bunyina. Imana ubundi sandi turi hejuru y'amazi n'umuriro. Timamona ko muri Kenya bahatangara ngo kuva Kenya ibayeho ngo ntibarabona. Nanagiye gusura ababyeyi iruhande rwabo aho bari hariho akantu kaga fresh gusa kahari kahabaye karuzuye gatwara abantu aga fresh gusa gatoya kara ruhurwa. Ikintu kiri mukumbabaza ndi mukubabazwa n'abakristo uburyo bataye bamenye ibimenyetso ibihaye biba bakabyibaza ngo duteze ngo abanyabwenge batubwire ngo ibihaye bija kuba. No Imana ndi yatubwiye ibyo ntiyigeze itubwira ngo abanyabwenge bazatubwira ibyenda kuba. Yaravuze ngo umwuka. Sema haleluya. Ngo uwo mwuka naza ngo azabibutsa ngo namara ngo abigishe ngo namara babwira ibyenda kuba. Abwenge umunsi baza kuvuga ngo Yesu yavutse ngo ndi mwami yavutse ati c'est pas possible. Atariko muje kureba mu bitabo mwiruke murebe mu bitabo nimba byanditse nimba atari byanditse namakuru ya fake nimba byanditse ibintu byabaye siko kwirukanka ngo baze kwikoza muri Mika babasanze haranditse ngo nawe Bethlehem ngo turi muto ngo muri wewe mu bitabo ko murabaza ngo ibintu ngo iterambere ni rinyabaki ko turaribaza tubaze bibirangwe sibini biki tuje mu bitabo. Ibitabo birahari 66 birahari. Yesu azatinya iterambere ngo tugeze kure. Urubaka inzu uyibwira ngo abantu reka nuzuze ngo bampaye promotion kuba directeur de cabine. Ngo ufite ubukwe ibanze hagarare ngo afite ubukwe tuzi ko ntunabizi nimba muzubaka neza nacyo nikindi kibazo. Kamvuge rero ese turi kumwe cyo nikindi kibazo. Twebwe gatwarahiriwe Imana yatugiriye neza imyaka 30 twubakanye ari salama. Yeme musenga Imana. Timworohewe abakobwa ntiborohewe abahungu ntiborohewe. Ejo mundi navuganye n'umukobwa umwe arambwira ati pastor ati ndabahungu bakibaho naba bandi basigaye kuri yisi. Ngo mvugane umuhungu yamambwira ati pastor ati nta bakobwa bakibaho kuri yisi naba bandi be ndavuga ndese nuko turagira gute abantu bagiye bavugana batari aba bandi bagashakana. Uko muri aba bandi mwese mwahuriye mu rusengero ariko
kandi ndaho batakiri n'ukuri kwima nicyo kiri mukundera ubwoba cyaha abandi batakiri bahungiye no mu rusengero. Nugusenga senga ariko nuko namwe mutacumva ntawe ukibagira inama bagira ngo barakubwira bati uyu mukobwa kera ndiyageze yitwara neza ngo itonde ngo niwe Imana yambwiye niyo yakubwiye ati genda rero kazakwereka kana kagakobwa ko mutiganye cyangwa agahungu mbuza agakobwa se abahungu nibo boroshe ni nabo ba mbere. Akakwandikira ama message aruta yo so na nyoko bo kwandikira akwereka uburyo agukunda kinyoma wewe kinyoma bongo. Tugaruke eze turi kumwe sema amina sema tena haleluya. Ariko tukiriye kuzakora umunsi umwe agaseminari tukaganiraho ibintu niko kwiza turebe ko twogira icyo duharibisha tukagira n'icyo tuzota rwose. Hari ibibazo Bibiliya biteye ubwoba abana bacu ntiborohewe kabisa. Shitani ndimeze neza kuri bo twebwe imaze kutureka basaza ariko natwe ntitworohewe. Wakari mu ihene niko kari mu ntama. Izoduhemba iyo Mana izoduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana izaduhemba niki Imana izaduhemba. Imana izaduhemba amakamba 7. Ndavuga ikamba rimwe, ayandi mbaye na peretse Yesu nabataragaruka tuzosura duhure. Kandi nagaruka nta kibazo mfite cyo kugaruka kwa Yesu. Haba nubwo yoza mu rukerero nta ngorane nifitiye njewe. Ubu nyine impanda yovuga dusohotse turangije tukagira ngo nta kabazo nifitiye njewe. Nta bindi nsiga inyuma, nta nabindi ntegereje keretse ikintu nzambona gusa kikimbabaje. Yaba Imana yari impaye imbaraga zo kuzoza ngira gute mpagurutsa abantu barwaye nahura n'umuntu gusa nkamango pepo toka nico gisigaye ni mu kubona no kugira ifaranga ngafasha abantu nibi bintu. Izi nimye ntabo nzafasha kandi nta kibazo mbifiteho. Umutima wanje wuzuye gufasha nireka izoba yihombeje yonyine. Izi mbaye nzozitanga birayireba nitazimba nta ngorane mfite, nta rubanza, nta pupa, nta gatima kakare hari hakifaranga oya. Ariko izizanye nozisangira nabandi, nitazizana birayireba chômage kuriyo. Kandi abo bantu nayo izababazwa nzashikana ibwire ndetse kutamba ifaranga bariyo hashinja ngo barazikoresheje nabi kutazimba. Sinanera ko nzazikoresha neza. Urabonye rero reka nawe bakwereke. Iyo mbaye senga nuko nzanibwira nayo makuru zatuvugana na Yesu. Sema amen. Kubera nda pupa ndarari ndabarahira imbere y'Imana ndarari ndamasengesho gomana ngugomorora ingomero zifaranga ndayongira nzanibwira ngo uzizane mugihe ubona ko zikenewe kandi nzikoreshe zimbe. Nuzireka hari ibintu bizagufana bizapfa njewe ndazakora. Twazihaye abantu bazikoresha nabi. Reka bakwereke. Iyo uzimba urasenga Imana ngo ikongere iminsi yo kugira gute yo kurya no kuryama kubaho ngo ugire gute. Paulo yaravuze ngo kubaho ariko muzamusoma Bibiliya yaravuze ngo icyo mbaye numva cyaki ngo kiri mu mutima cyaki kubita cyane. Haleluya haleluya. Ngo nugupfa ngo gupfa nibyo bimbereye inyungu ngo noneho ngo ngasanga Kristo yamye avuga ngo mpeze mu rugabangabo ko ndaburi cyo ndibukore atari ku icyo mbaye numva kiremereye nugupfa. Atariko no kubaho ni byiza ngo ariko nkomeze nerere Kristo imbuto.
ukomeze ubeho ugire gute ucuruze kucuruza siku nurangiza murya n'abana nimurangiza kurya n'abana muryame ni mu umwaka uzushire none ukuraryamye uzuryama saa 3 saa 4 ariko ndambumira ukageza saa 12 ukuri kurabona uzohemberwa amasaha wakoreye ku murenge bazaguhemba ndabizi no ku kagari no mu karere bazaguhemba no muri ya nani ukora mu kubitaro uzurarizamu ubundi ndibaza baguhemba Yesu azaguhembe ngo wageze urarijoro ugageze urarizamu ry'abantu numara baguhembe iminsi bagwaye konje yo kuruhuka kutazurara mu masengesho kutazurara usanga kuzo ushobora kurara uraririye abarwayi kandi ni byiza waranabyigiye utanabikoze wabihanirwa kuko warabyigiye wari kuja ku mashuri wagira ngo nuguceza ibya Yesu ariko uzubona abakristo badabantangaza ukabona iyo twaturi imbindi ndimo zo mu ijuru baza bama bagira gutya ukibaza ati kuriya kuriya karaja yo gute nikazo usangayo uzi kuza gutonda kuri banke utagira yo konte nta mafaranga wavereshejeyo abantu baratonze bagiye guhembwa ugatonda bibaho minota ndayikoresha neza iyo bampaye umuyobozi yambwiye yantomboreye kandi iracareho Imana izoduhemba amakamba izaduha amakamba 7 kandi ikamba zawadi na thawabu ni tofauti zawadi na thawabu ni tofauti thawabu izikorerwa ikamba rizarikorerwa munumve neza ikamba rizarikorerwa ikamba ndirizalisanga umuntu kuburiri diraharanirwa umuntu akarara yicaye umuntu akaja kwiga kitoza ikamba rizarikorerwa ayo makamba yose ko ararindwi nukuyakorera kuza wita ku bana kuza wita ku kazoza kesho kuza ugira gute oya tugaruke mu bwenge reka ndekeza haleluya ndeke no kuja mu mwuka okay ngaho tekeshira ubwenge kugihe tuko ndanabona muri abasirimu mwese kandi gahano ni mu mujyi nije wavuye muri interieur mu ucyaro hari undi wavuye Rwamagana undi wumva ko bimutse kuzumva shira ubwenge kugihe ugeze imbere y'Imana kurabona wohemberwa iki tekereza neza tushira ubwenge kugihe nk'abantu bazima bize kakurya baza bazana ikibazo bamara kuzana ikibazo bakavuga ngo subiza ugatekereza ni A cyangwa ni B iyo ni choix multiple cyangwa ni C abatagira ubwenge baza bagira ngo moya 2 1 2 3 4 ariko umuntu uzutekereza azasoma agatekereza agasoma yarangiza akavuga ngo ikisubizane shira ubwenge kugihe ubu ngubu impande ivuze kurabona wo kwambika ikamba ryiki kuza mu gatatu si umurimo haya kuza mu gatatu ni umurimo kamba rya mbere ari ryo tuvugaho Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 soma ganshuti yanje
minota yanjye isigaye ndasoza ikamba rwose. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. umurongo wa 12. Hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo. Mwamaze gusoma, muzamwandika mu mutwe, muzamwandika mu mutima, muzamwandika muri agenda, muzamwandika muri telefone, muzamwandika hemwe. Taho ni mu mutwe, mu mutima. Niza gusoza ndababaza ibibazo ibi bijanye n'ibyo nzoba nigishije, kandi abantu banditse mwese timuvuge, timusubize. Abantu bandika timusubize, mubireke. Ndabaza abantu Imana yahaye ubwenge, barya baza bavuga ngo n'abantu bibihangange mu ishuri baza bamafata ibintu kuri tablo gusa. Mwari umwigisha haye avuga akama bimira nibondi bubaza. Twige nitumara kwiga tubazanira amasomo, nimumara ninde munyeshuri mwabonye w'umunyabwenge uzugenda nta bitabo? Hariho mwabonye mu nzu y'Imana? Niho natangariye, niho nza mbona haza abantu bakaza gusa bakicara bamara bagataha, ngo yaje bamukorera amayitaje, ngo bamubwire ngo ibintu bigiye guhinduka, ngo ubuzima ngo buragenda gutya, ngo kandi ngo Imana iravuze ngo ugiye kurira indege. Abajura n'abasambanyi n'abagizi ba nabi bari mu kuzurira iminsi yose, kandi batasenze. Batasenze ntabwo ndaba bamuhanuriye. Hakagenda gusemba itasha kabara kubisariya anava marje. Ngo yaraje ngo baze ngo bamubwire ngo ubuzima. Ndakurahiriye haba nubwo bazokubwira ngo ejo ni heza no hirya ejo nahari, nimba utateguye wewe abadayimoni bazagutera, kuko guhanura ni Imana ibivuze kuri wewe. Ariko ibikubwiye attention bamaso, ureke gusenga numara ngo uzasubizwa ngo ibyo bavuze. Sawa tiwize kunsumbya kuby'Imana no gusenga no gushaka Imana. Ureke kubifukamira no kubibagarira no kubyegeranya, hanyuma ngo barahanuye bande kandi burya muhanuzi ngo yarambeshe. Umfa ngo basigaye babeshe. Ni note se bagusingiriza. Yesu Kristo bamuhanuye avuka nyuma. Yesaya yamuhanuye imyaka 700 abona kuvuka. Nyuma y'imyaka 700 abona kuvuka. Nabwiwe muri 87 umuntu ara tukiriri ya ruguru, umuntu arambira ngo nzurira indege. Nurira 2012 barambwiye muri 87 barambira nzurira indege. Nurira muri 2013. Ariko nkabwira Imana ese ya ndege iri hema, ese wewe uri mu biki? Uzuvuga ibintu urya muntu ko mbaye mbona ntiyambeshe gusa naramwemeraga ndamwana uyu muntu ntiyabeshe. None indege iriye yenyegeze ibyo wavuze gabisohore. 2013 nja muri Ethiopia, sinagiyega mu bwato ni mu ndege. None nguzaje hanze uraryamye. Nuko Bibiliya yavuze ngo nyuma yo gukorera Imana tuzohembwa, tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Abantu bizeye Yesu ng'umwami n'umukiza bazahabwa ubugingo buhoraho. Munumve, abantu bizeye Yesu ng'umwami n'umukiza bose bazahabwa ubugingo buhoraho, ariko ntibazahabwa ikamba ry'ubugingo kuko batarikoreye. Ndabisobanuye murumvise? Subiremo. Abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bazahabwa ubugingo buhoraho, ariko ntibazahabwa ikamba ry'ubugingo kuko batarikoreye. Bavuze ngo abantu bakoze protocol nibatambukana imbere nzaba uwa mbere. Nzahembwa narakoze kabisa protocol igihe kinini. Niba bavuga ati abantu bakoze ubudiyakoni ni bande nzoba mpare. Iryo ngiryo ryo ndi sawa.
niba bavuga ngo abantu bagaze akoropa mu rusengero, nabaye uwa mbere iri ya ruguru umuntu washatse umugore yamara akazaja kuvoma amazi nkayazana mu ijerekani kaza kuvoma, abantu bose bagahumirwa, n'umugore akambwira ati itonde ndazana ijerekani kagenda nkavoma. Nibazana abo ngabo mbarimo mwebwe ngo mwarize mukunamisha ibitugu. Abasha ubwana bwo ngo ntibwo babikora hasi ngo inzara ngo ziraharibika. Sindabaza ese uwitabye Imana afite za nzara baza bamushingura nazo. Nicyo kibazo ndimo kwibaza, ni ikibazo nibaza sinabona ukimbwira. Muzomvaje yeme wabibonye ntabyo ndabona. Yeme muzi gufana inzara z'ibihumbi 50 munda kitaba Imana yarayavuyeyo ahashiriye ibihumbi 100 hamwe ako ntagaciyemo nyine mbuze ndimwo koropa ndimwo bishobora kera ruwavuga ngo hano hari tapi ngo none gute ngo twakoropa uzoze ukubure hari hanze tore turi atuntu turi hari hanze udutoratore utunganye n'izi ntebe zose kurakora iki niko hayukora suko muri mukunanirwa no kubaka ngo ndibukora hasi mwamara gushika mugashwana n'abagabo Kusindika ngurumva ngo twebwe ngo twagiraga abakozi hanyuma none mwagiraga abakozi mari ubure n'igihungu cyakaramutse uburi ikofi rimwe ngo nduteka timwiganye aho muyaga murarusenye uvuge ngo njewe ngo na papa ngo na mama ngo ntigeza nkoraho ngo ntarushi nariye ngo none nguje kunkubita ngo kwa heri muratandukanye nyine. Hanyuma ugize ninde suga ninde uhombi ni uhimyende ese arya amafoto muzamwifotoza 89 hamwe n'150 uzayashira. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Ikamba ry'ubugingo barizahabwa abandi nibo ngiye kuvuga nabakozi ngiye kuvuga ibintu nkabine ndamba mbisoma mbirangize nimara nama nicara cyangwa ndataha ariko ndayakubwiye amakuru yamenye. Sema amen. Ninamtangazia Bwana, ninanena neno la Mungu. Simbaye njisha hirya ko ndakubwira ukuntu kuri kuzuye nta muntu uzahembwa ngo azayicara neza ngo agira akazi keza ngo yavutse muri famille ngo yaba kirengo ngo we ngo ndigeze ngo akandagira hasi uzashingurwa hasi. Hapana hejuru kandi serikeye nimba kandi mva twese ni metre kombi hari ni 2 metre ari ministre ni 2 metre ari chef d'état major ari meya ari bishop ari apotre ari musenyeri ari inde n'umugwiza tuga wa mbere ni 2 metre kandi twese ni Shampundira Imana we turangije twese ta bose ta ufite etage ta ufite 3 ta ufite ibimodoka 4 twese Tonde kwikakaza witonde ukandagire witse hasi iki bitugureka kugenda uwaye ugenda gutya byitse ni gutya azabiyo ndeba abantu kaza ndeba nk'uburyo hayagenda kibaze uyu wacu ukunguku ari mubiki ukunda ayamenya ko ari kwisi agitse nuko yose ukunguku nika afite kiremereye twese twahawe umuka niwe uzitugira abantu
cyangwa ufite umwuka w'ibiri 10 na 20 ngundi afite w'ikiro kimwe. Oya nubwo abascientist abantu abize science nibi bijyana n'iby'ikoranabuhanga ntibazamenya umwuka tuzaduhumeka ukipimo cyawo. Uko Imana nizihumeka gutya kandi Imana yamye gupimira kurya nasanze reka mbireke ngaruke icyambere iri kamba risambikwa abantu bagaragaje gukunda Imana nkuko ijambo ritusaba. Abantu bakunda Imana hakwema mwe muri mukubona umuhungu n'umukobwa bari mu kuja inama ngo bazubakane barangiza nyuma yango umwe yakosho n'umwe yanga mutakishatse umuhungu akama yiyahura cyangwa karira tarasenga ngo arire taratekereza Imana ngo arire umwuka wera ntaraza ngo arire none arize ngo umuhungu yamwanze tibavukana si mwene se wabo bahuriye ku musozi bahurira no kuri WhatsApp hanyuma tandaraje mu nzu y'Imana ngo yumva gahinda k'Imana none ishavu riramutekeye agiye gufata umwanzuro wo kwigisha. Ugasanga ijana cy'igihungu ko kirarira ngo umukobwa yamwanze. Mara we wogarura basogokuruza ngo bazobone abana basigaye bari ubungubu ngo ariko ararira ngo umukobwa yamwanze. Akazira gashavura ngo ntarya. Mubaza akazafureka nka kurya kurukwirwa rubisi rutumye bashize muziko ngo zari ngo ese niki ngo umukobwa yaramwanze. Yari mushiki wawe mwariganye niba uri manyanga akaba yamenya makuru akwihambirireho nk'igisasu yakwanze. Turi yahurira Imana ariko abahungu bari ubu nyine yo nagize ubwoba nzigaye ngenda n'ubwoba ngage twigisha abana b'abahungu n'abakobwa turebe uko uburyo tubakiza bakunda baza bakunda abafiance kuruta uko bakunda Imana. Abantu basigaye bakunda amafaranga kuruta uko bakunda Imana. Abantu bari mu gukunda kuba smart kuruta uko bakunda Imana. Abantu bari mu kwirimbisha bakumva barabikunze kuruta uko bakunda Imana. Kakamba ry'ubugingo uzahabwa. Dusome ijambo ry'Imana. Soma da Matayo 22:36. Ni gute tugomba gukunda Imana? Bibiri dusaba gukunda Imana gute? Kugira ngo tuzohabwe irikamba nuko tugaragaza gukunda Imana uburyo ijambo ry'Imana ridusaba. Ni gute ridusaba? Soma 22:36. 22 Matayo soma kuko havuga nyine 36 naho nyine soma naho papa tiwibesha mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko nirihi ahasi mu isezerano risha abari mu kuvuga iby'umuntu ngo amategeko yararangiye ninde wabivuze isi Yesu wari kubivuga ahasi mu isezerano risha Yesu yari kwavuga yatakaje mu mutwe tabwenge yari afite yari yaparangatanya yari yasinze se ariko yari kwabivuga ariko bati ngaho papa nawe aramusubiza ati abasubiza gudaho ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Kuri tugaruke mu buryo bwiza utekereje uzubona ukunda Imana n'umutima wawe wose
n'ubugingo bwawe bwose. Ubugingo niko kuvuga ngo wohara amagara yawe ugapfa uzira gukunda Imana, nico bisobanura. Uzubona mu bwenge bwawe hizingiyemo ni ikintu ca mbere ni Imana ibamo. Tugiye gukorera Imana ngo none ngo kuri bakanguri kuri nivo ya kabiri ngo ntubone ifaranga. Uri kuri nivo ya kabiri tiwobona ifaranga zo gutangira Imana. Sawa, tuzareba ko uzaza utega umutwe ngo niba kwambika ikamba ti wadahashoje washoje kuri kangahe? 37. Nigira 38. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. Niryo ribanziriza yandi kandi naryo riherukana yandi, niryo rifunga. Ukuzubona ukunda Imana bingana gutyo, umutima wawe urakubwira ngo iryo kamba uzaryambara cyangwa ntaryo uzambara. C'est automatique, birasobanutse. Nta bintu bisabye ngo tuje mu mwuka ngo nibamara ngo bazaguhanurire ngo uzaba ku ntebe ya mbere. Ninde uzayigushiraho? Uzasanga sokuru wawe. Deliberation, akudelibera avuga ati mwana wanje, mwuzukuru wanje tambuka wicare kuri intebe. Muraja gusoma kandi ariko reka dusoma Abaefeso igice 8:28. Nitumara tuje ku cya kabiri. Cya kabiri uke awushakisha ngo Abaefeso, urwandiko rw'Abaefeso 8:28. Icya kabiri, Imana ukayirutisha ubuzima bwawe. Gukunda Imana ukayirutisha ubuzima bwawe birasobanura ikibanza usome. Wahabonye? Tuwabonye Abaefeso? Navuze ngo 8 tahariho ta 8 mwokabya ariko oya muhareke. Soma Petro wa mbere ukuni yerere yo kwandika kandi birahaba. Ukundi oburusekaga ngo se nkabiri yavuze nyabugira ibindi uzuvuga nyabona tuzatwemerezanya twese intege nke zibahoze mbuze sibyo. Petro wa mbere, urwandiko rwa Petro wa mbere igice cya mbere 8 nuko dusanga na mutahariho none bizo wabicise man fasha. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba, muramwizera. Nico gituma mwishima ibyishimo, ziza bitavugwa. Ndiyo. Haleluya. Abahungu bari mu gukunda abakobwa bari hanze atamuzi, n'umukobwa agakunda umuhungu atamuzi ariko akananirwa gukunda Imana. Ako ngashojeje neza birahuye. Icya kabiri narimvuze. Icya kabiri, abazambikwa ikamba n'abakunda Imana bakayirutisha ubuzima bwabo. Danieli 3:20. N'abantu bemeye guhara amagara yabo bakazira Imana, abo bantu bazambikwa ikamba ry'ubugingo kuko barabiharaniye. Hasome papa. Icya gatatu ngiranze ko n'abantu bihanganiye ibibagerageza. Umuntu ari mu kugira ikibazo mu itorero akabaragiye, yava muri iringiri akaja muri uko kuragenda ngo uzashika usange abamarayika aribo bazakuyobora. Wakwihanganya ibyo bigeragezo byakugerageje ngo pastor yanyavuga ngo numva nije wakomeretse. Ihangane nico gikomere, ucihanganire nico uzambikirwa ikamba ry'ubugingo. Nibikunanira ukaje handi uzokomereka ibi, nuhava nugera hari uzagira ibi, nugera hariya none uzasubira hanze. Ngurumva umuntu yoshaka ngo yozareka no kuzana ngo mu insengero ngo ntaba Kristo barimo. We urike cage wari urimo wari ikigeragezo, wari umutasi waje gutata umunezero w'abana b'Imana. Wakwihanganya. Abandi bo uri gurango bizamira gute? Twese ni wahabonye. Hasome Danieli ibice
ibice bitatu. Abanditse ni kangahe? Navuze kangahe ntimwahanditse? Ariko ngawe 3:28. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Abasore batatu bahaza amagara yabo kubera gukunda Imana, baravuga ngo abantu bose baramye ikigirwa. Ndabarahiriye, ndababwiye iyo nitegereza iryo tegeko ryoza twogisenga. Ndi mu kureba ikigihe cya none twogisenga. Yambaye nkamuhanya. Twebwe no gutitira, turi mu gutitira. Ubwo babwatwishe tugahwera, turi mu kunanirwa kwa turi icyo twizeye. Abagabo batatu mu gihugu baravuga ngo simvuze ngo tugumuke, no. Ariko ikintu gikora ku Mana kitubuza Imana, tugomba kwemera tukabizira. Wibaza ngo ingotanyi zafashe igihugu zitemeye guhara amagara? Tagusubira inyuma nisonga mbele, hakuna kurudi nyuma. Suyu mutekano saya mahoro. Tuwa tugenda tugaramye. Kugira ngo niki? Nabahaza amagara yabo. Bahaza amagara, ibi byose wayibona, ibi byose byiza twari turirimba by'igihugu byavuye mu bagabo bahaza amagara. Baravuga ngo turafa kama mbaya. None dore, reba buryo duhagaze. Imihanda kirakubura. Uzarenga hariya hirya gira urebe. Hariya hirya. Urebe ibihigo bihari. Haleluya! Abantu baza amagara yabo. Abahungu batatu baravuga ngo ntituzosenga ikigirwamana. Umwami yarababwiye ngo ese mwibeshe igihe ingunga n'amafirimbi yavuze ntimwabimenye, ntimwari ko mubibona. Mbahaye chance ya nyuma, ndabaderbeye nibivuga mwama munama. Aranababwira ati nta muntu bakura amaboko yanje. Bibiri abantu baravuga ngo twona gusubiza confidence. Bana bangu bagira confidence. Ntacyo twarivugaho. Nyuma yabwo baza kumubwira baramubwira ngo tibingeze baravuze ngo Imana ngo ishoboye kudukiza uriya muriro, yodukiza n'amaboko yawe. Kandi nubwo itadukiza hanava marje ijuru garyo ni sawa. Twebwe gutitira twananiwe ijoroshe. Wibaza ngo ingotanyi n'amazi babashahiraga yari isukari bari kwabamenaho. Uzugira ngo ibyiza bizabiza gusa bigasanga umuntu ku gitanda. Hari umuntu marachezani ibya Yesu bizabizana nk'amapepo bikagusanga. Mapepo ni yazasanga umuntu ku gitanda kama mwikubitaho. Mwaba muri mu nzira ugahura nayo majaribu. Ibya Yesu nukubishaki gufukama sakena Mana data wa twese uri mu ijuru. Nagushimiye ko wambaye agakiza, nibutse iyo wanguye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukeneye n'aya masaha. None uraryamye saa 2 saa 3 saa 4 saa 12 ngo bitatu bya saa 12 ngo nibyo bizabiryoha byanditse. Kwemera guhariki amagara. Wibaza ngo gusengera mu mazi suguhara amagara. Ugira ngo kuza kurara hano ugafata amasaha ndashukira aha tamatorira aha ngo koko ndababwira ngo ngo ndiko nabwira abantu ngo babeho nabi ni muryame. Matora nayo dufite uruganda hari ruri mu gusohora imatora ngo za SN za Dodoma ngo nizihe hari Rwanda form dore kwizingana nayo si ibitotsi biba kendo yiyame Rwanda form. Kandi ukuntu barimo kubikubitira publicité bakazabanza bakayizengurusa gutya. Bijya ni ibitotsi guzaba batugemurira. Iriya publicité ni y'ibitotsi. Tawuzu ryama nabi ngo asinzire. Petro wa mbere hasigaye umunota umwe. Petro wa mbere ibice 2:19. Abantu bihanganiye bibagerageza. Yeme mwabakirisitu humura ibyo wayucamo byose,
ibikubabaza byose, ibyo ubona ku manywa n'ibyo ubona nijoro, ibyo ubona mu muryango n'ibyo ubona muri quartier, ibyo ubona ku kazi n'ibyo ubona aho ugenda hose, ibyo uhura nabyo uri mu modoka, ibyo uhura nabyo wicaye. Sema amen. Amen. Niwihangana nubyihanganira ni ukuri ku ijambo ry'Imana uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Rirahari. Nushaka usenga urire ubwira Imana ngo ndarize natiko ndihangana inze cyo ntegereje. Petero wa mbere 2:9. Gusenga ngo ibintu ibigaragazo ntibitugereho uko no kwirukanira ikamba. Kwanga ibigaragazo no kwangira ikamba, kubyemera no kwemera ikamba bizaza. 2:19. Yego. Kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana. Bamujijije umutima utunganiye Imana. Nimba bakujijije umutima utunganiye Imana uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Yego. Icyanyuma kuba umwizerwa kugeza gupfa. Muraje gusoma ibyahishuriwe Yohana 2:10. Kuba umwizerwa, kudahindagurika, kuba inyangamugayo, kuba imfura. Nubu umwizerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Blegani pe ale frire de l'âge. Gride le blia amplititage. Izina ryawe rishirwe hejuru. Uyu mugoroba mbibye ijambo mu bitima y'abera b'Imana. Bibiliya yavuze ngo doruraje vuba nguzanye n'ingororano. Dusanze uzaduhemba amakamba. Muri aya makamba hariho ikamba ry'ubugingo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nitugukundisha umutima wacu wose, ngo n'ubugingo bwacu bwose n'ubwenge, iri kamba uzaritwambika. Ngo nitugukunda tukemera guhara amagara yacu uzaduhemba. Ngo nitwihanganira ibigaragazo, iri kamba uzaritwambika. Muze kurangiza urava ngo nituba bizerwa, iri kamba uzaritwambika. Mana ushoboza iri teraniro kwihanganira ibi byose kugira ngo bazahabwe iri kamba. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Mana ibaheze umugisha kandi turabashimiye kwicara mu gatega amatwi.